Panduan transfer uncang emas kepada akaun uncang emas bukan milik sendiri. Langkah pertama, login akaun KAB tuan-tuan dan puan-puan, kemudian tekan garis 3 yang ada di sebelah logo KAB Gold. Tekan tombol uncang dan tekan tombol uncang transfer. Langkah kedua, tekan tombol anak panah di sebelah add transfer dan tekan tombol uncang yang ingin ditransfer. Langkah ketiga, semak baki akaun. Scroll ke bawah dan pilih mahu ditransfer ke own account atau other member. Tuan-tuan dan puan-puan perlu isi detail KAB code di ruangan transfer to. Tekan select wallet, kemudian pilih uncang emas dan masukkan amount gram yang ingin ditransfer dan tekan tombol continue with transfer. Langkah keempat, periksa nilai pindahan tuan-tuan dan puan-puan. Scroll ke bawah dan tekan tombol proceed to payment dan tekan OK. Scroll ke bawah, pilih select bank, pilih bank dan tick agree dan tekan tombol proceed to bank yang dipilih. Langkah akhir, tuan-tuan dan puan-puan boleh selesaikan payment yang perlu dibayar. Untuk makluman, setiap pindahan uncang ke akaun other member, sistem akan charge transfer fee. Sila rujuk video kaedah pembayaran mengikut kaedah pembayaran yang dipilih.